راستیه پیش دما دست بکری به باجار و تاخ و گنده خود دست بکر لب قهرمانتی و فداکارتی و به پیشنگتی این وقت اول سوسن بیرهات و لندان رمان سوزدار جودی شیلانگویی ارو بوجنه که تواهی سوریه ده پارزه و تمثیل آویده که و اوهش کو باندورا خال رجلاتا ناوین لجنه وکم بیجن ارو گوت نقاش لسر آزادیه خادکن لسر حق و حقوق و ما في خادکن برنگ خواه بدنگ خواه به همو خزایا خواه جواک خواه تمثیل بکن لسر اساسی یه پجه ام دکانم بیجن بکدا وان هوالا بفداکاری و فدایتی وان شروانان وان قومیتانن می پیشنگ ارو گشت شورشکی جیهانی اف کنفرانس بهتر لسر و گرینگی دا و اونها شرکی ناعادل نشاندن دیسا بندوره و ده بهتر لسر جن و جوانا تکرن لسر وی اساسی مدید کو چاو هر شینایی که زندی به پاراستن نابه سری دا جن و جواکا جن تدا جیان دکیجی به پاراستن نابه بگرانید کنفرانس دا اوهات دست گرد الثالثة وحدات حماية المرأة نبارك هذا المؤتمر للقائد أبو أولا ونبارك لجميع شهدائنا ونبارك لقواتنا قواتي بجة بشكل عام يعني وعلى جميع شمال شرق سوريا جميع النساء المناضلات اللي قاوموا أمهات الشهداء نبارك هذا الكونفرنس هرمن شدات ده هاتن تبليغون شنن عرب شنن كرد شنن سورياني وامك شنن انترناسيونال امشي تبليغون يعني راسين پر گرنگی دادن به کنفرانس شبکونها يعني ام راشي که پر حساس شیان دکن يعني دشمن هر روش ارشا قوتنا دکن مجي وان هفتين داوی شهید ما یا پشیدان شبوه يعني به کنفرانس ام ببرانیا وان شهیدان پیش مسیدک دوی کنفرانس یا پشیجی کارو خبرن خودنا خان يعني دستك دا أرمان جماعة سرقة كابي أو سهرة من ما إن داغر كريه مرسكار بكين يدنجي هموشن بخارجين دكاتن دها زده جن كابلي كارو خبات مبين دها شورش عشان پیش بخینن يعني وان اركن بكابن يعني سرمله خواه و بك هذا يبجه تخوازم وان اركن رستيجي يعني بك خواه ببینن يبجه هذا که نافنتاوی کو پرستنا جنان دکه يبجه تنگ نگرندست تنه جنن کرد جنن روشیلاتا نبین بپریزن نه يبجه خواتك سکنك و فکر و فلسفه سروقاتی و دخوازم اثبات بکن به اواکرنا يبجه راستی ما خدمت جنن جهان دکر شبابه بهوینه اف کنفرانس راستی يعني بسرکفتنه که خلاص بکم و هموشن جهان اسلامی که گم بشیم Amarat Türkmen olarak YPC savaşlarının içine katılıyorum. Bugün YPC'nin 3. konferansı. Buradan şehit ailelerine, şehit arkadaşlara, Önder Apu'ya hepsine kutluyorum. Emekçi arkadaşlara hepsine buradan kutluyorum. Selam söylüyorum. Kuvvetimiz, çalışmamız hepsinden en fazla YPC'nin iradesidir. İradesi, fikri, hep zaman çalışıyor, hep umudumuz büyüktür. YPC olarak, bir kadın olarak. Bu konferansta beklediğimiz bir el olmak, bir fikir olmak, birlikte çalışmak,
ناقرا كرسا بزن عفرين أصلا سركانية أصلا جريسبي أصلا حبسنا يعني دندرجات کنفرانس سیامین ام حمی جن جهان پیروز دکن و سری داره بر آب هم پیروز دکن براستی افروجه که پرخوشه افروجه که پیوجوی که وک زور و زحمتی دا وک جن ام جیان دکن ام گشتیل و داره الهف کن براستیش بومه پر پیروزه یعنی ام جی بهیرینه انو به داره دا چه قرار چه قرار هات در خستن ام جی بوری وک وک هیزا یپجی ام تاب بگرن